Evro 46 sal derbas dibin bi ser koça dawiya Barzanî Nemir Petir ji nîv sedê rêberatiya bi zava rizgarî xaza gelê Kurdistanê kiriye. Evro dilsozên rêbaza Barzanî bi taybetî texûçînên îdara serbixweya Soran serdana mezarê Nemiran li Barzan kir û li layê Xelat Barzanî nûnerê Serok Barzanî ve pêşwazî lê hate kirin û soz û peyman bo vê rêbazê dupat kireve. دەستپێکی سەری ڕێز و ناوازەشێ بوو تەواوە شەهیدێت کورد و کوردستانê سەروەرê شەهیدا Barzanî Nemir û Kakidrîsî herdem sax 46 sala sevefata rêberê gelekî mezlûm Mistefa Barzanî da tê diperîtin di sozê di vê rêbazê û xelkekî xorrizkeb hezara kes li çar parçê Kurdistanê li nava herê li herêmê qesda devera Barzan û mezarê Pîrûzê Barzanî dikin û besragirtina evê yadê ve ew bizave ya ku serkêşiya Cenabê Serok Mesûd Barzanî serkêşiya bizava rizgarî xwaza gelê Kurd ke ev royîn dibînin li heme şar û şarêçkên Kurdistanê xelkekî dilsoz bû qesda devera Barzan bû nûvekirina soz û peymana qesda ve mezarê Pîrûz dike ku di piştîvanê Cenabê Serok Mesûd Barzanî bin bi helgirê peyama Barzanî. Herlijiyê zarokîniyê da Barzanî Nemir hestê niştîmanperweriyê ji dilê wî da çespiya û serkirdetiya deyan dastanan di jîneyarên gelê Kurdistanê kiriye. ئەو ڕێبازە قەت گوم نابێ لە مێشی هەموو گەنجێکە چەسپا و ئەچەسپێ جیلا و جیل ئەبرێتەوە بۆ جیلی دوایی ئێستا بۆ بە وەکو دیبلۆماسیەتێک وەکو سیاسەتێک کوردەواری کە ئەو ڕێبازە هەموو کوردێک لەسەری بڕات مرۆڤ خۆشەویستی ئاین دۆستی سروشت دۆستی Barzanî Nemir piştî malavayî mîratekî mezin li destkeft û xebat û berxwedanê û xelkê Kurdistanê bi cihê laye û şiye li jiyê xebata xwe da neyarên Kurd neçar kirin daxwaziyên xelkê Kurdistanê bi cih bînîtin. ئەمڕۆیەکی سێ یادەوەری Barzanî Nemir کە هەموو ساڵێک لەم ڕۆژە پیرۆزەدا هەمومان پێکەوە دێ سۆز و وەفاداری خۆمان و دەکەینەوە لەسەر ئەم ڕێبازە کە خۆمان بە قوتابی قوتابخانەی ئەو ڕێبازە دەزانین. من وەکو گەنجێک هاتوون سەردانی مەزاری نەمران بکەین بۆ دووپاتکردنەوەی ئەو نوێکردنەوەی سۆز و پەیمانمان. ئەم وەکو جەماوەرێت سنووری لە قەدەها پارتیە دموکراتە کوردستان سنوورە سووران سەردانا مەزاری نەمران مەیکرە بۆ ئەوەی دووپات بکەینەوە کە بەردەوامی سەر ڕێبازە Barzanî Nemir. سۆز و وەفای خۆمان دووپات دەکەینەوە بەڵێنیش دەدەین کە لەم بەڵێنیش دەدەین کە خوێنی خۆمان ببەخشین لە پێناو ڕێبازی پارتی و Barzanî تاکو ماوین دژی نێران و دوژمنانی پارتی دموکراتی کوردستان بوەستینەوە. سلااو لە Barzan سلااو لە گۆڕی نەمران ئەمن ئەوڕۆ وەکو کوڕە شەهیدێک هاتوومە خۆز فەرمانی خۆم نوبکەمەوە لەو ڕێبازەی لا نادەم هەتا ماوم لەبەر ئەو ڕێبازە وای لە من کردووە ئەمن خەبات بکەم وەکو نەمران کە ئەوڕۆکە لە سای ئەو نەمرانە خاوەنی پەرلەمان و خاوەنی حکومەتی هەرێمی کوردستانی. Barzanî Nemir li çardeyê Adara sala 1903 li gundê Barzan ji dayîk bû herlijiyê zarokîniyê da hezra rizgarîxaza gelê xwe ji dilê wî da bû li yekê Adara 1979 li jiyê 76 saliyê da li xestexana Georgetown ji Emerîka malavayî kiriye. Raîb Zirarî, Zarî Kirmancî, Barzan.